Lamyan Mahizam Irabot Sama Trama Palak Subomopo Pomon from Nasi, Manipur Pumba Parks and the Pangto Nakre. Jananeta Irabot Asilam the Maski Paidigi, Sitani Oba, social reformer behind the Deputy Chief Minister, Gaitangam the Fudo Pray. Amasung, Meghalaya Governor B. San Buganathana, Nasi Manipuri Governor or in a water low grade. Mayam Bukrumzari, Adon the University Impact Prime Time Manipuri News Ni Pungza Si Pop Gimaru Boxing Miam the Pizari. Deputy Chief Minister Gaikangam the nationalism bu communalism da Masamatom to Kanba Mui Krana Lana one to Pivagi, Ireba Irim the Masisarang Navato Lehina, Maral Sikre, Nasi School Police Land the MD holder Jananeta Hism Iravat, Vadi Celebration Committee in Sinduna Pantokiba, Jananeta Hism Iravat Singisama, Trama Palak Subama Pokomon from the Atoba meeting on a Sarp Yakiba, Gaikangam of Masifundo Kibani. Mabok kumon from the Gaikangam the Makataradona, Jananeta Iravat Asilam the Maski, quite Sintani or social reformer ni, Maki Matung in the Furu Kaktaki or Wakal Kanba, Tadolaga, Amato in Nungsi Sanana Leminava, Aman Amabu, Pukatmina Duna Leminagadi, Kanamatan, Equi Saktam Butukai Bangam Haiki, Toromadu, holding Mang in a Deputy Chief Minister Gaikangamna, Lucinduna Jananeta Iravatki, Ayek Pamitamda, Lay Sukatun Ikai Kunabotki. Taronga Mari Lena Telem Upendra Eva, Lamyan by Iravat, Heinemington by Wari Ladik Amasu Nasima Pokemon Torom Aduda, MLA Vice Horsandra Singh, MDUG member Singh, Comrade Singh Tongan Tongan, Lup Singh Musing Amasung, Irabot Kiwakalon that Tung in Bamuikana Sarbiaki. Mapokemon Toronga Marilena, Lamyan by Iravat Koba Drama, Amasu, Miam the Utki. Anti-state or anti-national, anti-social, me Kradana, Missam Praja Singhu, Humuga Pura Satki Danabase, I call Punamak, Kangmin of Changi. Issue her tension man baka labisdi kaya ko inasat kani sa loy bhab soidana taminara kani wari watai sanaba soidana yabira kani khale wari watai sadana di akoi warang sandil lakpa yadabanina wari sasi apun basaktam se kanama phau thuai banga moi akoi punamak chingmi tami zat punamak phurup punamak se akoi mama mtiki mama mapam mtiki machani manipur se imani Akoi Manipuri ni Haiba Pauzilla say, Akoi Matum Pivatai. Ngasi Manipur Watokiana, Iraq, and Dunali Matamas that Lake Hidrabat Lamian Bazaneta, Hizam Irabona, Anovo Manipur, Amagidamak, Loromba Todang Singadu, Nahun and Nixing from Tokle Haina, Comrade Dr. Emner and Fundokre, Lamian Basiki Sama Trama Palexubo Mapoko, Torongo Marilena, Iboyama Sumangli Lasang and the State Gitakta, Pangtoki Bangasiki Torom, Aduga Marilena, CPI Manipur State Council Secretary Suoriba, Dr. Narana, Tabum Amasupna Lamian Basiki Nixing Palan Torom Pangtoki Vada, Yakiba, Lebak, Miambu, the women Kambu Laki, Mangna Makataradona, Manipur Singamusum Tam, Aniki Marta, emotional integrity Amaladona, Manipur Kavi Yaro, Heba Lamian Iraborki Wakalon Adu, Nasidi Nahunu Namiam the Sandopa, Yamnamo Matotare Haiki. Nasi Pangtoki Patorom Aduga Marilena, former Minister RB Minting Professor Rose Mangsia Hokip Iselgi Editor Arun Kumar Irengbam CS Kulasandra Masung veteran politician Oina Munalda Matang Signa Hizam Iravat Award Unity Award Tia Megasandra Journalist Award Hizam Asaw Sinmi Award Masung Toksom Asoba Award Piki Manipuri Tongan Mafum Dagi Lakiba Contingent Contrani Toina Mars Parsatuna Lamyan by Iravat Kimafum da Ikai Kunabo Utki Samesha Kayana Iraq Nabadong Nalayaba Lamjin Binaba Laitraba Lamang Narunda Puja Singamasung Tamni Manunda Tajo Nabawalatma Kaya Suda Irabot ke Pulsi Nauho na Nimsimba Mahaki Habat Nainaba Matuki Tangai Kadong Matamakoi So ni Futareti November di Tarik Putrada MD Uda Mani Initiate Tawdana Cintam Praja Punamati Puruk Punamati Yuching Bakaya Patron Tawdana Manipur Kanana Bagi Manipur ki Saktam Masimbang Kinana Bagi Madung Bakaya Ama Prajagi Apunba Frankamas Sem Bagi Numitado Nasidi Nauhong na Ningsinda Bayaran
जननेता हिजम इराबोट की मपो कुमोनगा मरी लेने ngasi बीटी रोड ता लेबा इराबोट भवन दगी पैलेस कंपाउंड लेबा इबोय अमा सुमांग लीला संगलेन फावबा रैली अमा चखरे सीपीआई मणिपुर स्टेट की लुसिंग क्यासु सरुक याकिबा रैली दु जननेता हिजम इराबोट के अयेकपा सक्तम बुपुदुना बीटी रोड तगी कंगलापाट लंबीदा लागलबा मतुंगदा मिनुथोंग फावरगा पैलेस कंपाउंड लेबा इबोय अमा सुमांग लीला संगलेन दा थुंगलखी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मफम क्या तोान तोान लुक क्या पांथोनकी सेलेब्रेशन कमिटी मियाम की लुसिंग इराबोट वांजिंग टेंथा असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी इबुदौ खोंजोम निंथौ कम्युनिटी हॉल लंगथेल पांथोखरे जननेता इराबोट सेलेब्रेशन कमिटी कक्सिंग कक्सिंग कैथेल लमयान इराबोट की मितम हाइकट लेकट तमखी इराबोट निंगसिंग थौरंग मरी लेना वांखै बॉयज लेरिक डेवलपमेंट कमिटी की मीटिंग मखादा कमिटी की मेंबर्स मुसुंग लाइकाई की मियोइसिंगना लमतु सेंबगी थबक सथखरे नाकल मरमदा वांखै पूजा लंपा के अकोबिदा लेबा मियामनासु इराबोट निंगसिंग थौरंग मरी लेना लमतु सिंगदोपगी थबक चथकी लम्यान हिजम इराबोट की मपोक कुमोन थौरंग मरी लेना ngasi पोसंगबम बुबन मेमोरियल ट्रस्ट नमोंग सांगै देलेबा ऑल मणिपुर सीनियर सिटीजन सोसाइटी ने चलाइबा ऑल एज होम द सेंग कंबल अमसुंग चाना थकनब पोलम क्या येंथोखरे तेंगबांगी पोलम सिंग अदु ट्रस्ट असगी चेयरमैन पोसंगबम ब्रजेंद्रना ऑल मणिपुर सीनियर सिटीजन सोसाइटी की म्यूट खुसिनकिबनी थौरम अदुगा मरी लेना लम्यान इराबोट की सक्तमदा मियाम हाइकट लेकट तमखी पोसंगबम बुबन मेमोरियल ट्रस्ट ngasi पीरिबा तेंगबांग असि मरो ओइना लैखिद्रबा पोसंगबम बुबन खुनाय असकी मियाम की दमक तौरंबा थबक थौरंगी परिंग ओइना महाकी मसा मसु ओइरिबा सिंगना ट्रस्ट अमा सेमदुना तुंग इनबनी हाइना ट्रस्ट असगी ट्रेजरर डॉक्टर पोसंगबम धाकेसोना फोंदोरखी पाबुंगी मपोंग नुमितसु कोइना अहल लमंदा हियरिंग एड कासु फ्री द पीदना हियरिंग केम का तौदना हेल्थ केम का तौदना कोइ होनजबनी ऑल मणिपुर सीनियर सिटीजन्स सोसाइटी की असिगुंबा यामना फरबा कोइ असिगुंबा ऑल एज होम असदैदा असिगुंबा अहल लमनबु योखत पा कोइ योपी थापी वेस्दैदा खजिक्तंग ओरबसु मतेंग तौजदना अहल लमन सिंगी सेवा फंजबा हैबसिगी एखोइना थिममदा मसिगी फंक्शन से तौजबनी स्टेट गवर्नमेंट लमदम असल डिसेबल म्यूसिंग खर हेना मिजेंग संबगी मतम मणिपुर स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस.के. बर्मन फोंदोखरे वाफम हैंडीकैप डेवलपमेंट फाउंडेशन मणिपुर गवर्नमेंट आइडियल ब्लाइंड स्कूल ताकल लम्यान हिजम इराबोट की साम 35 सूब मपो कुमोन थौरंग मरी लेना ताकल गवर्नमेंट आइडियल ब्लाइंड स्कूल पांथोखिबा मरी लेना फोंदोखिबनी प्रिंसिपल सेक्रेटरी असना फोंदोखिबदा मणिपुर डिसेबल महरो यावना मियोय क्या की फिवम यामना सोथना लेरी डिसेबल महरो सिंबु हेना पुनसिरोल लाप ngam स्टेट गवर्नमेंट अहम बजेट थादफम थोई थौरम पालन सरुक महरोई कल्चरल प्रोग्राम क्या उठना महरोई स्कॉलरशिप की सेंफम येंथोकी The government has a lot more to do. Government is not doing enough. I can say it myself. When I see the facilities, when I see other places, I feel we have a long way to go. I'm talking about from Government of India and state government. With limited funds, we are doing whatever we can do, but I think more funds should be given in this sector. I know Government of India is trying very hard. They have started a scholarship scheme for disabled students, pre-matric, post-matric, they have already advertised. And this scholarship scheme is on the same level as that given to SC/ST students. नुमिदांगी मतमदसु इम्फाल की तोंगान तोंगान मफम सिंदा लमयान हिजम इराबोट की सामा 35 सूब मपो कुमोन थौरम पांथोकनकी लेकाई लेकाई दमियामना लमयान हिजम इराबोट के एक पसक्तमदा लैसुकतुन इकाई खुनब ओटकी सगोलबन मोरांग लेरेक्ता लेबा यंग सोशल सर्विस क्लब न सिंदुना क्लब अस्ते इराबोट की मपो कुमोन थौरम पांथोकी लोनेना इराबोट की मपो निमित का मरी लेनेना ngasi पांथोकीबा महरोई सिंगी पेंटिंग कंपटीशन की मना मथुमसु येंथोकी लोनेना लमयान इराबोट न सतलम बलिकलम लाइरबा सिंगु योखटपा असिंग बकया असबु निंगसिंगदुना इम्फाल की मरोइबा लंबी सिंगी नागयता लेबा मियामना मैरा परेंग परेंग थांदुना लमयानबा सिबु निंगसिंखी दिल्ली यूनिवर्सिटी की साउथ कैंपस लेबा आर्यभट्ट कॉलेज ताक्स नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली लाइक तंबा लाप महरोई थबक तौदुना लमयान इराबोट के साम 35 सूब मपो कुमोन थौरम पांथोखरे थौरम इराबोट की इसै सैरेंग खुदोल तमकी लोनना पेंटिंग कंपटीशन अतई नाट की मखल मथेल की थौरम क्या पांथोकी है नॉर्थ ईस्ट फोरम फॉर इंटरनेशनल सोलिडारिटी थादोरप चेरोल खंगलकली
National Highway 37 की सरुक ओइरबा वाहेंग लेकाई दगी ओरिएंटल कॉलेज फाउब की लंबी असी अथुबा मतमदा LED स्ट्रीट लैम्प हुमद्रामापन थमदुना मियाम की सेथोक ससिन द खुदोंग साहलगने हाइना सगोलबल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA RK इमोना फोंदोकरे ngasi Lions Club of Imphal की मीडिया मखादा इराबोते गा मरी लेना सगोलबन मंत्री मयुम लेकाई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अमसुंग स्टेट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी न पुन कुसमनदुना सगोलबन बिजोय गोविंद कम्युनिटी हॉल दा आई स्क्रीनिंग कैंप अमा पांगथोकी स्क्रीनिंग कैंप अदुदा सरुक याकिबा RK इमोना हाइकिबदा नेशनल हाईवे नंबर 37 की लंबी एस्ता स्ट्रीट लैम्प लेतबा मरमना मियामना थेंगनरबा खुदोंग सादबा सिंग असि कोकनबा लंबी एस्ता स्ट्रीट लैम्प सिंग असि थंबिनबा हौकिबा असेंबली सेशन द हाउस पुकट की लोनना MLA RK इमोना हाउस पुकट की वफम अदु थबक तो ओंथोरकनबा चीफ मिनिस्टर ना अयाबा पिरकपने हाइकी स्क्रीनिंग कैंप अदुगा मरी लेना लायंस क्लब ऑफ इम्फाल की प्रेसिडेंट ओइनाम कुलचंद्रना हाइकिबदा हंदकी सयोल अस्त लायंस क्लब ना सिंदुना मालेम सिंबु तुंगना मिट लायंबगी कैंप पांगथोपगे सरुक अमा ओइना ngasigia eye screening camp asi pangthokpani fotoki थासी कुंत्रेता अकक्नबा पाव अमा फंगबुगी मतुंगिना थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो अमसुंग कुनिथोई सुबा असम राइफल्स के अपुन बुखुटपु अमना वांगोई बाजार थिबो हुंबगी थबक सथबदा UNLF की मेंबर ने हाइबा अमा फारे हाइरी फारब मियो दुदी लफुपा तेरा हियांगखोंगदगी हाइस्नाम प्रियो कुमार एलियस नाउसेंबा मैतै सही कुन अपोकपा आइस सनायमनी अदुगा नुमित असिमक्तदसु थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो अमसुंग अनीसुबा असम राइफल्स ना सरंगपातगी PLA की कादरनी हाइबा अमसु फारे हाइरी फारब मियो दुदी दिबोंग खुनौ जिरिबामदगी कंगबम इबोमसा एलियस राजेश मैतै सही कुंट्रागो हुमदोय अपोकपा लेखिद्रबकी मनीजाव मैतै नि हाइना पुलिस डिपार्टमेंट की PRO ना थादरपा सेरोलमन खंगलगली अदुगा नुमित असिमक्तदसु इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो अमसुंग 33 सुबा असम राइफल्स के अपुन टीम अमना सगोलमांग बाजारदगी UNLF की नि हाइबा अमसु फारे हाइना सेरोल असम मखातारी फारब मियो दुदी युमपोक पुरुम पंगलताबिदगी मोहम्मद फिरोज खान एलियस मजनून सही 38 अपोकपा MD नौसाद अली नि हाइरी सही इसकी मणिपुर यूनिवर्सिटी नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड 2015 मसाई बेम सिरोम द खुसिन नखरे मणिपुर यूनिवर्सिटी ने सिंधुना अहुमसब मणिपुर यूनिवर्सिटी NSS वीक 2015 की थरम लोसिनबगा मरी लेना सिंथानिंगाई ओइबा मना असि खुसिन नखिबनी थरम अदुगा मरी लेना कॉलेज सिंगी प्रिंसिपल NSS की फंक्शनरी सिंग अमसुंग NSS वॉलंटियर सिंग द एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मोमेंटो केस अवार्ड अमसुंग मेरिट सर्टिफिकेट सुयनतोकी थरम अदुगा मरी लेना मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर SNK शर्मा मणिपुर यूनिवर्सिटी नेशनल सर्विस स्कीम NSS सेल की थबक थोरमबु थगप फोंदोकलदुना अहोंग भाइबसी मियोइबा अमगी मसादगी हरकदबनी अखोगी खुनाय अमसुंग लेबाक असदा अहोंग पोरके हारबदी अखोई इसादा आहानबा ओइना अहोंग पोरप मथौ ताई मणिपुर अहोंग अम पोरके हारबदी लमदम असदा लेरिबा मिपुंग खुदिमंगना चप चाबा थौदांग लौबा ngamlabo matamda porakpa ngamgani haina vice chancellor asina thajaba thamki. Each and every one of us has to start from our locality, because without the contribution of each and everyone starting from the locality, it is not possible to make our locality, our state, our country neat and clean. So it is our bounden duty for each citizen of the country to contribute something to the neat and cleanliness of the country. Ngarang lepak pupun numita Justice Sanambam Upinro na manung matam sadana laikidabada Families of Involuntary Disability Association Manipur Freedom Threatened Indigenous People Society Tips amasung United Committee Manipur na awaw phungdorakli. Khunai nithobung laikai da lebak kokil Khurai nithobung laikai da lebak kokil boarding school gi mahiroi ama boarding school asigi mapu orba license kokil na sathi na phubire haina maral sirakli. Class 4 tamli basahi mapan khakta ngai ba nupa masa ado Rubik cube sanaduna letu I haiduna satkiba September 3 da boarding school asigi mapu amasung oza license kokil na mahakpu sathi na phubire khibani haina angang asiga pokpa khangabok bazardagi ningthaujam juke sonang asi Manipur Press Club ta pawmi singa unaba amada phungdorakhi. Thodo aski matang school authority na makoida khangalak pasu laikide adubo zarkiba September 13 da nupa masasina mayumda suti lakpada khanglakibani haina juke sona makhata ki mathangi nimit September 15 da license kokil na mahaki yumda laktuna soigre haina haijaki adubo matam aduda masagi phim kaya yamna sokpage haibidu khanglude adubo hajiti school asigi mapugi mathakta ain gi matungina lokotpa yaba thabak sing lokotagani haina juke sona makhata ki. Coalition for Indigenous Rights Campaign Sirka Manipur na sangsalakhiba merger agreement ki mekta lepa thagi saruk amoina Imphal East District ki manung chana leba Khurai thodam lekai da pre-merger state ki firal lam ama singthaduna pre-merger political status ki matang da khana ne nakhre lonena koirangai urum lekai urup litan makhong amasung urup makha lekai singdasu pre-merger political status ki matang da khana ne na bampham sing pangthokra haina Sirka na thadorpa serol aman khangalakli.
Meghalaya ki Governor V. Sanmuganathan Imphal ki Raj Bhavan dangasi Manipur ki additional charge pugadabu Governor oina wasak laukare makatabo order mathoktribo fawo makna Manipur ki Governor oina ahen bathau pugani BJP ki lusingba amo oina horokiba Sanmuganathan ngasi nungthil pung ahumga minit kunthrarom taba matamda Guwahati tagi Imphal da thunglabaga loinena nungthil pung mari chapsaba taba matamda High Court of Manipur ki Chief Justice Lakshmikant Mohapatra na Raj Bhavan da aron bangakpa amasung Manipur ki Governor abigi wasak lahonki 1949 Tamil Nadu ki Thanjavur Pokhiva Sanmuganathan na BJP Parliament Office amasung Overseas Affairs ki Additional Secretary oina thau puramki Sakhiban Majing Numitam Manipur ki Governor oiramba Said Ahmad na Laikhidabada Mahapu Manipur ki Governor oina ahenba thau punana bahablakhibani ngasigi aron bangakpa amasung wasak lawgi thram aduda Manipur ki Chief Minister Deputy Chief Minister Minister khara MLA khara civil amasung police ki makok thongba official kyana saruk yaki In the name of God, that I will faithfully discharge the functions of the Governor of Manipur and will do the best of my ability to preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Manipur. Nupilal Memorial Association Freedom Fighter ki Founder General Secretary Yumnam Sakitombi Devi ne laikhidabada association asanangasi Imphal gi Nupilal Memorial Complex ta awabu phungdokhare Yumnam Sakitombi Devi masagi anaba amadagi thas ki kunifanda Yumnam lekai da leba mahaki memda laikhidabani Sakitombi Devi na hojik Lairiba Nupilal Memorial Complex asi sanana bo honabada asabu thodang lauki loinena mahak asi Manipur gi ahanba physiotherapy ni hairi Nomugi oiba career counseling and guidance for youth ki thorma mangasi Youth Bright Star Club Tera Sapam direct nomai them laikai na sinna pangthokare ngasi pangthoki ba thorma aduga mari lenena resource person kyana mairoi singda career gi matangda wangangki Satkiba September ki kumanga gi na contract fawa Sathakiba United Nations General Assembly ki Summit Center for Research and Advocacy Manipur Kramna saruk yakre Sustainable Development Goals SDGs ki matangda UN gi New York taleba headquarters ta pangthokiba summit aduda Kram gi Secretary Jiten Lumnamna saruk yaki International Translation degi thorom ngasi Manipur Press Club ta North East Writers Forum Manipur Chapter Translator Forum Manipur amasung Sahitya Thopang Lupna punna sinna pangthokre North East Writers Forum gi Manipur Chapter na phongba sepong tamna su ngasi gi thorom aduga mari lenena release tawki translation gi lamda lauriba thodang bu sakhangbi bo oina Deputy Inspector General of Police Range to Dr. Sobam Ibosada Sarda Translation Award 2015 su kusinaki award as sel oina lupa lising manga aduga citation ama yauri translation na tongan ba proof singbu amaga naksina bangam hali haina thorom aduda translator forum Manipur gi person Dr. Jodasan da sanasam na phongtoki hojiki oina culture translation asi yamna maru warikli haina su magna makhata ki Samas Tengbang Lupna Sinduna ngasi anirak suba STL Uripok Award pibiki thorom ngasi pangthokre Uripok asam laikai da pangthokiba thorom aduda Art and Culture ki Secretary K Radha Kumar Jenims ki Pathology Department ki Professor Y Mohan su sarugyaki manamatum yenthopuki thorom aduda Agriculture Research Scientist exam da sound mai paklaglaba Yurembam Ganesyam Singh amasung Associate Professor S Dusila Devi da khudol pot pituna pukning thogatki Debeso Ningthozamna iba sereng larik lepningi ngamkhai sida adumak ngasi Manipur Press Club ta phongdokhare thorom adu kanglepak loina silon apunba marup klam na sinkibani amasung klam gi member sing na sarugyaki Manipuri Department ki Assistant Professor Lilong Horbi College ki Dr. W Kumari na larik aski matangda nainaki National Mission on Food Processing Industry Manipur na sinduna satharakpa Entrepreneurship Development Program ngasi thongju sigong leimakhong Development Club ta loisin khrei sakhiba August ki tang 20 dagi satharakhiba Development Program asi loisin bi throm aduda Manipur State Panchayat Parishad ki President T Itobi Singh amasung DIC Imphal West ki General Manager M Rajan Singh su sarukyaki punna training kontra treta sarukyakiba Development Program aduda sarukyakiba Entrepreneurship Development ki matangda khang heriba singna program asina masana masabu thabak pijanna bahot nabada asobo mateng oiragani masina state asda thabak phangdabagi problem sing handan ba ngamlagani habo fam sing phongdok naki
Program aduda saruk yakibasingda certificate singsu yenthokhi. National Action Forum for Social Justice Manipur Division Sindurangasi Pamkiba Mifam Amana Maitei National Party Kabu Political Party Masengre Haina National Action Forum for Social Justice Manipur Division Thadropa Sirol Kangalali Amasung Brahmasari Mayum Angosana Samabo Founder President Oina Kale Haina Sirol Aslamakarakli Trani Thoisiba Best of Amik Apunba Manipur Matam Isai Kangluki Mega Final Ngasi Palace Compound Leba Lamyan Basanglenda Pangtokre Final as the Infal East, Infal West, Thawal Amsung Bisnupur District Sindagi Lakpa Puna Saisak Patrani Thoina Thoi Hen Tanaki Mega Final Round as Sangam Nari Basingna Lebak Nimba Isai Amasung Bijen Kumar Sarmana Iramba Isai Singda Sangam Naki Lakliba October Trani Panda Classic Grandi Hotel the Blue Wings the Sinduna Manipur Creation na putokpa Manipur gi yongi potok sing de yumphom oiba mega fashion parade ama pangthok lagani hairi hariba fashion parade asi yongi tantha rhythm of the looms haibasda pangthok kadabani master Europe Brazil Venezuela amasung Russia na sing basing de lakpa international professional model kyana Manipur gi yong fi set saduna fashion parade ser yagani hairi hajik sanabgi pawmuk lobirasi Imphal ki mapal kangse bungde sathar patras bo Manipur State League ngasi sana ki ba anba match ta USA Khurai amsung Trukpu nambol goal amam chanaduna draw sakre ani suba sana ki ba match na nako nambol mapana FC Jalen Sada Hills po amasinoda maiti ba pikre ngasi sana ki ba USA amsung Trukpu gi match horopda minute round do chapa matam da USA ki Rix maite ne pirekpa through pass amagi khudong saba lawduna striker Fernando na kausinduna USA ki goal chanbangam ki lenena US na goal chan ki ba ikan kanadana Mes aski minute tram nga sakpada Trukpugi striker Joy Chandra ne USC goal mount tamna pusilapa ball ama USC ki defender na tingna ba khona bada foul taru badagi referee na penalty kick piduna Trukpugi sankana kausin ne equalize toba goal adu pibangam khibani lenana tim anima makhata na goal sanaba ngamna da badagi draw sakhi ani suba match na sanakiba FC Jalan amasung nako gi match aduda tim anima na thawai yauna sanaki ahan ba hap loiba fawda tim anima goal amata sanaba ngamna ki de lenana match loramdai minute Marfu doi serpa matam dan nako ge hamantana pirpa pass amagi khudong saba lawduna team aski midfielder nanauna haising FC Jalen gi defender da kat tawduna goal attempt tawbada ball ama FC Jalen gi goalkeeper na phaba ngam hawdabadagi goal chanduna nako na mai pak pagi lambi da laki leg asiga hinga hanba match ni sa thamoibana amasung traw kwa kethelna lamba tawnargani amasung ani sibo match na M khabam amasung ZFC Surachanpur lamba tawnargani Football Association Sinna Khetri Gauge Abba Ground Satharak Lipa Moirangtham Ibowi Memorial First Division Football League ta Star Club Moirang Kampu amasung Rising Athletic Union Laring Mamlekai ani mai pakre ngasi sanaki ba anba league match Star Club Moirang Kampu ki sanaroi L Johnson na Panjan Mari Sansinduna Dwek FC bo Panjal Mari ahum da maiti ba pibangam khibani match aduda maiti horba Dwek FC gi John Com Thangboy Com amasung Boisana Panjal amam sanbangam ki ani suba league tana Rising Athletic Union Laring Mamlekai ki sanaroi Wai Langkar amasung Philemon ani na san kiba panjal ani aduna MICGAU hata golapati bu panjal ani sinoda maiti ba pibangam ki hayeng ahanba league match ta Neso amasung TYWO ga aduga ani suba league tana SSC Porampa amasung UDO yumpok ani na lamba tawnaragani Memorial Super Division Football League Tournament ta PYA kairang mai pak pangamkre Nesu amasung upa sana badana draw satkre ngasi sana ki ba match ta PYA kairang na aba khetri ka bu goal amasino da maiti ba piki PYA gi amatangar ba goal adu MD sanana san bangam khibani amaramda ngasi sana ki ba ani subo match na Nesu Porampat amasung upa sana bada tim ani man goal amata sana bangam dana draw satkre tournament asi Imphal East District Football Association sinduna Social Workers Congress Common Gisana Bungta Tim Taran Yadana Satarakibani. DFC Kiamgaina Anisuba Jananeta Hism Irabat Ningsing Tabum 7-a-side Open Football Tournament ki winner Oibangam Kre Ngasi Sanaki Tournament Aski Final the DFC Kiamgaina LLK Sazin Karambu Panjan Manga Amada Maiti Piram Laga Tournament Aski winner Oibangam Lakibani. LKCC Langthabal Khopumna third place ta kipagalena best player ki manana 7 boys ki Romario na fangbangam kre ngasi losin ki tournament asta kairao maktingi
जिला परिषद MD अब्दुल सलाम अमसुंग नंबोलगी SDO रामानंदन नोमई कापम का लोजना लमदम अदोंगी मसक नाइबा मियोय क्याना मकोक मथंग तारकलब टीम सिंगदा मना मथुमसिंग खुदोल तमकी टूर्नामेंट असि फाउंडेशन फॉर लिविंग सिंदना क्याम गई ममंग लेकाइदा पांगथोरखिबनी महाराष्ट्र अक्टोबर 19 नवेंबर 2 फाव पांथोकदब 32 नेशनल माउंटेन बाइक चैंपियनशिप सरुक याननब राइडर 35 खनख्रे इलिट मैन कैटेगरी राइडर 9 मैन जूनियर राइडर 5 जूनियर कैटेगरी की राइडर 2 खले है मणिपुर साइक्लिंग एसोसिएशन थादोरप सिरोल खंगलि लोनना खलब राइडर लाब अक्टोबर की तांग 3 आवासिंग होगदौरीब नन रेसिडेंशियल कोचिंग कैंप सरुक यानब टीम मैनेजर कोच पाव पीरकनब सिरोल मखा ताना खंगलि मणिपुर एमेचर खो एसोसिएशन की मीटिंग मखादा सेरापुर मयाई सोशल अपलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन संघा युमफम सिंधन ऑर्गेनाइजेशन असि सानबुंगदा 19 सुब मणिपुर स्टेट जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स खो चैंपियनशिप चथब होकरे ngasi अहनब सानकिबा मैच युम्बु टीम CISMSUO ना SIGIRCS पंगल ताबिबु तरुक सिनोदा लाइन माइथि पिकी होमफुसुब सर सुरासन सिंह KCSI CBSE लीग कम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट क्लासा काइनु कांकुट माई पाखरे ngasi सानकिब लीग मैच अमदा क्लासा काइनु कांकुटना इबुदो वांगब्रेन खाना साउबा कांकुट सेकोन लाइकोनबु पांजन 53 दा माइथिब पिखिबनी मणिपुर कांग एसोसिएशन की मीटिंग मखादा इबुदो मोइरांग पोकप डेवलपमेंट कांग एसोसिएशन सिंदुना इबुदो मोइरांग पोकप संगलेंदा लाइफापम लेकाई कवादा थासी कॉन्ट्रेक्ट की होकिबा कांग टूर्नामेंट अस कांकुट 13 सरुक यारी मथंग थागे अहुमदा लाख थामैबुन कांकुट अमसुंग KKCO इलांगोम लेकाई अनिना लंबा तौनरगनी Ramathoi Super Players Trophy League Cum Knockout Open Kang Tournament ta Yai School B Kangkut mai pakhre ngasi sankiba tournament asige tare suba league match Yai School B Kangkut na khori phaba Kangkut nambol bu panjal tare taruk ta mai tiba pikivni Yai School Kangkut da sinuna Sri Sri Gopal Dev Mandap Yai School singa kam lekai da satharak di Kang tournament asta Kangkut Ramathoi na saruk yaduna thasi kundagi pangthok pa horkibani hayeng Yai School A Kangkut amusung LSK Wangwai Kangkut anina lamba tongnaragani अरोबिदा बुलेटिन असगी हेडलाइन अमो हन मियाम द पिजरी लम्यान ब हिजम इराबोटी साम त्रामा पलक सुबम पोको मोन थोरम गसी मणिपुर पुंबदा पाक्सिना पांगथोक नखरे जननेता इराबोट असि लमदम असगी ख्वाइदगी सिंथानिंगा ओइबा सोशल रिफॉर्मर नि हाइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखंगम न फोंदोखरे अमसुंग मेघालय की गवर्नर भी सन्मुगनाथन ना ngasi मणिपुर की गवर्नर ओइना वासक लौखरे